App Store. Genda si App Store, App Store yane ono buna ya Apple. I think wanda thing manya Apple genda App Store yao. Gora Apple ikelieta bagusi. Unangoli ikelieta bagusi konde tera bagusi aro nongo seno beredi ko no banga korarabu. Batirende bagusi konde terabu. Dani by click. I love to see ndole app ikeroro ekerona nyoli de ntongo karango download ekerona download ya koli but open na wakoranga bona ya chakire ko immediately ente winki kera sembe lakini sinyoga ga ntongo lege go omonto mbole ga botato osoko bataiga na bako ko menu origererie abo no vete pone kwa na bona de radio live asante sana obata se radio inde kwa ki menu hivi live tv buna mono ko bata live tv hiyo ko kala tere page ya bagusi global radio media tiri ento ko scroll ko rasinini inde yo scroll ko rasinini ko la tere page live gabo origereria se ligetenga aganta kabaliringa live obatoro ko batoro raigo you don't have to have a Facebook account here in the originally. You don't have to have an account. I was say radio ma you'll be able to ondora unoko bata you'll be able to ondora yoka ne ko changa live TV oko butora igo oko sieka bado na bokwera na se menu obate abagusi global radio koletere radio gende gotegerera internet binge biroro Facebook Twitter Instagram or website YouTube na roro kende gensio tekete bona ngendo koraye so online o olikie app yete likirenga abagusi global radio kero kwa nyolire o download app you it will help you in roto nya chinsembro ngebe talia se talmangana so gotoka obu yabu app mboro byoba ekero bwate app yito mete you can listen to us anywhere bunota gete akuru andonsi ngakijinde chonsi nkirinde yonsi otegete ito turu kotorora gocho yani bono bwata freedom yao bono nyore app yito kurugwa bagusi global radio by the way it is updated bona bono ye ne etwacha kana romuti nyoyo moya app ya Apple na ya update inde kabwekana ne Android ya mangana biara asante sana elindo nya kama koko sisi ya AGR live bagusi global radio.